รุ่นมวยทีวีที่ตัวเตะอินว่าอินเสบีเลเวกอุเลวันนี้ฮิอานินโซเชียลมีเดียไซเบอร์คริมเลดิฟเมชันจุงจ้างตั้งวาลพีซีเลช่วงแอดโวเคทกรมนุนกันในเทโดนนี่อารมณ์คบไม่ดินนันนี่เนี่ยจังฮิอานินโซเชียลมีเดียกันมันดันตัวเตะดินหิมจินเตะดินหิมเหล่าจินเตะพวกกันเชียดเบลงี้เบสิบุกิละดินcybercrime chung chang te tin an case te tin experience tam taka changin mizo mi puite kan ti tu le kan ti lo tu te miron shil don ani kaput se beile chuanin hei voina komna hun che kan han nei thei don ani ya lom khop maya chuan in hena chang thil tam tak kan shia bel po be seila ti chuanin zo na te kan in zo tran nga langa I cybercrime kan ti hianin engi asoi tum ber chuanin social media ti hian engi omzia ne shen cybercrime hanti hian olsam taka mi puina kan thia thei dan tura chuan internet kal tanga dan phallo thil swal ti hi akok bera tin social media kan hanti chuan thil mi puina kan thiat olsam thei dan chuan Facebook ti te WhatsApp application te Instagram te le thil dang tam tak khemi internet kal tanga mi dang kan pa biak po na hi ahwam tel veka heng mi te pahni social media le cybercrime chung changa hian dan India rama dan tam taka oma chung zinga chuan tuna chuan tlang lon ber pahni chu Information Technology Act 2000 le BNS ama IPC ni thin kha tuna BNS kan ti to ta heng noi hian heng dan noi hian social media le cybercrime chung changa hian dan mumal tak in shem na le thil swal ti lo dan tur engkim hin zia kani ani chuanin hei tun la ya court ti hianin social media le cybercrime kan han soi ta ro wa nge court ti hianin social media le cybercrime case atamim chuanin enge in boina lam en case nge tam berang tun la hian cybercrime case a hian thil tam tak hi case ran lu ta ni court ti po hian ron thleng na sa a chuta chuan poimo ber heng zinga case tam ber le mi puita na sha ta na poimo deuh pakhat kan soinga chu internet kaltanga financial fraud kan ti hi nia hemi omzia chu internet kaltanga mishing in bum na ti na ni menga omzia chuan mishing in shesa an ni lova khang kha fake account ang chi kha khang atang khan midang khan va bum thina chi sang changin an va buma tuna hian mizo po hi victim kan ti me khatiang atwar tu khatam takan oma cheng anoi tel an losa apoi khop me henga hian ani chuan khami bika khan kan zo bel zoi chenga atwar tu victim mizo kan tam ti ani chuanin khatiang ron bum tu a hanin mizo kher ni lo he nam dang ang chi te poi anum ve nual lo mo aron bum tu fake account kan ti ang chi hi cybercrime police station record ta changalan dan chuan 80% hi non mizowan ni chuan adang 20% khachu mizowan nia anma ni hi achen chu in chui chuaka tin mizoram pon lampang hi chu in chui chu har sa de uleka khatianga khan andu ang khan an athei to ban chua khulam pang vai police te ne na an tho ho na te po he a hen thale zwal se tuna ri hi chuan in chui chu avek hi chu har saria cybercrime police station hi an chak tha a tuna hi chuan thei to pin ti hian man la a an la in poisa te an bum na te po hi engama chen chu an la in freeze pui vele thina ni ani chuanin chu mizo te po chuan kan lo experience ve nual ta a ani chuanin atlang pui thuin engting nge ron bum dan te engtiang khami han shil te che hei hinia mi pui nan sia ta poimo khop mai cybercrime police station lampang po hin tang na sa hemi chung sanga hian athen chu fake account in army angten fake account in siama chuang khata khan pem chuak tur angte le an omna mun son tur angte nei soya chuan khata khan an bung ruwa kha an zwar ta thina chuan ti khan oi om thei ang berin army ID te kha ti khan an pholanga chuan khatiang an pholang ta ka kha chuan ami pui te po khan tlom tak takin offer khan siama bung ro hlui kha ma se la thasi ang chi kha khatiang khan ring takin mi pui te khan an lo le sak ta thina chuan gpay mang te na mo khatiang
account transaction eng atangin mo khan anon ti tirta chuan khatia poisa pek nu khan ti khan I biak po hlei thei loin an om thin ta chu pakhat na ni ta se chuan a then chu bank manager ang ti khan account nei tu te mo kha I mi pui te khan juk phone ta ni chuan khata khan I account hi a thi to dona tuna hian bank manager kan ni a ye OTP aron thleng dona kha khamiron shil lo chuan I account hi thi dona chu wang chu miron shil nga langai voi tuna tundar kar a hin miron shil nga langai ti in man mo thlak tak ang khan ti khan han beta chuan OTP an han shil rual khan an account chunga poisa kha ti khan han la chuak ta hal thin ta chuan a then le chu live ang te khan Facebook a profile lem te khan siam me che ang te khan chuan live te khan an va bia a an lo record ruk sak ang khan an lang ta ni chuan khamin nu a khan live a an va bia pui nu an va bia pui pa te kha hei live a kanin biak na kha ka record ta chu I ka account na chu mi za ti ron da lo chuan ka ti leak out don te khan tia ti khan an hlau an lo transfer ta ni poisa kha chuan a then le chu state pon na tang khan police ang nei thuam ta chuan an hnunga te po khan police office police station office ang vek khan a chung khai ti khan an siam ta chuan khang ho khan I parcel I hminga run thona hian I dan phalo thila oma chu wang chuan case karon man don che a case kan register sak che ni chu tiang khatiang chuan an tia ti khan an bum ta an phone renga chuan in state a kanong kalanga karon man don chewa chu wang chuan I case hi helam panga tanga kan lo chin fele du don chuan noi chu mi za chu kan account ni ron transfer angai ti te khang ti khan ron vota tiang khan an hlo lu tu ka wang khan poisa te khan lo va transfer man thin ta tin internet a hin investment na chu tiang khatiang chu ti hi soi hi tam ta khatia anga khan investment na khan pung tam lu tuk ang chi hi chu pakhat marin lo tur ania chuan khatia anga poisa khan lo va transfer nuwa khan a then chu noi som ni thleng te pon noi tam tak noi za te po then khat te chu nia khatia anga khan an han transfer zo nu khan an ni khan kha account na tang khan mun nga account na khan an thon dar le ngal ta ni internet scammer ho khan chuan khami kha athen khan lo withdraw a then khati khan I cybercrime police station a te khan ti khan an kalta cybercrime police station khan man han lata chara a then te chu an va freeze sak man ta ni chuan an va freeze sak nu khan revert te kha ngai ta court order te kha ngai ta khatiang khan advocate te khan ron roi ta court a ma kan lak sak ta ma se an freeze revert tura kan han ti meu kha chuan nuai som an va deposit atang khan nuai lim po tling to thin kha chu sing ni khat lek te mo khatiang chu kha an poisa khan mu le to china wang han na sat takin an tuar ta thina ni chu tun lai hin atam lu tuka cybercrime police station po hi an buaya an ha boka chuan ke ni in court lampang atang ti kha kan lo revert puya tin athen khat phe chu nuai som paruk som pasari tiang chi case anga te po ti khan an va deposit na account na te kha hedam pang court in lo freeze ma te khan kha account na kha vai rama in bum na ne lo mang ve le ta chu state dang magistrate te khan court te khan ti khan an lo freeze khal man ta thin ta khatia anga khan atam takin har sa takan poisa tho chwa te kha ti khan an chan ta thina hei hi awareness si kan nei ngai tin hetia ang ti ching shrim a hi shemna oma 66 DIT eka chuan kum thum thleng lung in tan thenia tin 319 BNS sa khan 5 years thleng tan thenia tin 318 BNS sa khan kum sari thleng tan the ni bokani ani chu ti chuanin hei I tunla ya social media kan hmang sata I azunga zain kan hmang chu ni deuh to bera chuan ta chuanin hei thil te kan han post pop kan han comment pop ka ta nga te khanin a him lo chin te tin enge a lo him lo ani chuanin I dan hmang a hrim theina te kha min han shil ta che social media hian post him lo chin han ti hian a him lo chin hi zim khop maya chuta chuan tuna te po hen tam tak post e kan an ve a
dan kal hi chu tamani han en mei po han dan kal rem thei ang chi case salak tlak ang chi mo criminal case an siam sak thei ang chi hi chu tamani tin post trend khata tele comments trend khata te han en hian miril run ti na vong thei tur ang chi trend khatan chuan pon chwa she roi na tur chi ang te mo khang ang chi te kha post tam em trend khat chuan court case sak la du lo le la she te po kan om me thea alangam chuan ron la ta chuan khatia anga te khan hetia ang internet atanga post an siama midang beire re a khosa then khat mo he ang chi hi court an han shruai hi chuan an jak chum khop me court an kal hi chuan police na han man ta ka court an ron shruai hi chuan tin mi pakhatin midang pu ming chia na defamatory statement kan ti me ta khatiang ha lo post ta ni chuan khatiang lo post na khan mi pakhat khan athil post khan midang ti ming chia na ti sha reng chung khan ava support zong khan ava ti ming chia bel ta ni sha ve om ang di tak khan chuan khatiang khan tu na te po case tam tak oma I a post tu case nei ang kluk chia khan a comment tu khan case ron nei ve thei ta chu defamation why hian tu na he po hian case la nei mek te pon oma chu film khurangai katia dan hian midang rilru hantina vong thei tur le midang ta na thil poi han po sia phal lawa chu wang chuan a post tu le a comment tu kha a main topic kha a main post khan defamatory statement ani to chuan a comment ava support tun tel kha chuan an vai khan an him lo vek ani ani chuanin hei tunlai ah chuanin post le comment kan han soi ta mimal in be na te mo ming te tin thalak te an chung ko thalak zong nen te an pho lang thin ta khania tiang a hanin eng chi in nge poya tin eng dan mangin nge a shem thei ti te chuan he tiang thil serious chaka ni em ti te kha han shire te a ni mimal in be na han ti hian thei thil post ngei om satlia hi chu om ve ni om zia chuan tiang post han chiar nuam lo ang chi shim chim hi chu om ve ta chumi chung changa chuan 66A ITA ka khan khami shem na kha om thin ta ma se sang ni som panga khan Supreme Court khan unconstitutional ti in atnol ta ni 66A kha 66A kha atnol po ni ma se shem na tam tak hi oma hetiang ang mi mal in be na te mo khatiang mi thalak pholan chung chang te mi thalak pholan han ti khan entinan mi ro pui tak tak te mi chuan om tak tak te an thalak po se in fakna ang chi kha chu thosan ni ta ma se khatiang ni lawa mi over in be na ang chi te khatiang chi mi thalak wa post ang chi te kha ang kha dan ni na phal lo shim shima tin minol pui chuan article 19 na freedom of speech and expression kan nei lo man tia khami ringot kha ni lo dan hian restriction kha siam ve thawani chu wang chuan entirnan post chen khat anga khan mei che pakhat thalak hi ba post ta se group pakhat ta mon khan description a khan nu thloi an ni mi alawania ti hi om ta se entirnan nu thloi an ni mi alawania ti chu a post ngei mei khanu thalaka khan ma se a en tu te kha chuan nu thloi ni nge yang a ti na kha khami kha lo om ta ni chuan khatiang ani wang khan defamation kha tling tur chuan mi in athil post atang khan chu tiang anga an ngei theina tur post anei chuan ti kha ni ta ni khatiang thika defamation a khan huam tel veka chumi ni wang chuan khatiang ang thil ti a defamation case aron nei chuan thiam lawan chan chuan kum hni lung in tan le poisa choi shem the ni ani chuanin ti khan mimal in be na awanga mimal in be na ming le thalak te post kan han soi ta nia ani chuan ti khanin identity thup mangte mo fake account tin khatiang khan lo ti ta se enge engtiang chi apoi nge ni identity thup a fake account man te hi ni hi tunlai thil post social media chu kan hmuanga an post tam jok le midang va be ching reng hi fake account ve kan ni ta chuan real account hen tu ma hen na sat tak hen va be ngai lawa ti khan hi dan hnuai chuan impersonation ti ni ta chu tu na hian
case tam tak le court case trial la nei lai mek te pon oma entirnan midang thalak sexy deuh te kha an va post ta ni chuan an va attack vak bok ta fake account mang khan chuan khatiang anga khan midang thalak an va post sak ringota po khan case an nei thei to ta sexy deuh ang chi an phalna po ne lovin chuan khami baka khan fake account an siam na shima khan 66D Information Technology Act IT Act kan tia khan kum thum chung lung ina tan theya fine po khanwai khatania tin 319 BNS a khan impersonation thoni ta kum nga le fine income shemna kha om thei bokani chu wang chuan I fake account han ti khan mishing lem anga fake account ba siam kher kha ni lo ta khami ba ka khan mishing om lo ang chi siam chop ang chi ang account nan siam po kha po kha impersonation a khan huam veka chumi ni wang chuan fake account siam hi a punishment hi asanga chuan ka soile du bok chu fake account nan siam awang hian mi nan hmu thei lawa du duinan rak the mon tia ma se cybercrime police station chak tak kan neya an chui chok ol sam em to a chumi ni wang chuan I thudik tak an post don po khan real account in post mai se khati case kha an nei bel le zwal don ni chu fake account an siam khan mo chumi ni wang chuan tiang lampang hi film khurila similar tha kati fake account ngat pe hi chu fake account poi lohman poi zia te kha thang kan han sheta ani chuanin hei tun la ya Facebook te Instagram te kan ti le chinanga WhatsApp te pon yanga taksa sum don na kan han ti meya inzor na ten mo tiang atian social media kal tlang hian an nei chin ti te po kan lo shi atiang te hi shim thei dan te ya omem ni sum don na taksa manga sum don na ti ang chi entinan an sum don chuan social media kal tanga an taksa kha an bein pholang angai ta phot ta ni number 1 a chuan hetiang case a om ta zeu zewa hemi hi kan taksa po ni ma se kan du anga kan man the kan taksa po ni ma se dan hian social media pho chwa phal chin hi neya hetiang anga ma ni taksa langa post siam hi private area langa post siam hi bikin mei chia te ni ta se 66A Information Technology Act chuan a phal lava dan kalatia khatiang tiluin omani chuan kum nga thleng lung in tan le cheng noi som thleng choi tir thei ani ta hetiang hi ka rai ta lom ka lai falom ti ten om chin ta ni mi che chen khata chuan ma se khami khan ni ringot lawa social media te hi dan nuaya man tura siam ani wangin khang kha dan ka tlatani ti kha kan chia ta tha ani chu ti chuanin nia mi pat me chha na lam hoi te pon hei sex video te an ma ni du thu ngai an post se po mo tin amo mi dang in an lo ti leak out sak te po kha tiang te po kha an om ve le chinin ka shia mi zawa hianin tu tiang te chu engtin nge hi a shem thei dan te tin a poi zia te po mi zo mi pui ten kan shia tanga in ka shia min han shil ta che ni sex video ti vel hi atam riau to meya hi tuna ka soyang khan 67A noya khan ITF noya khan shemna chu oma khami ba ka khan BNS noya sexual harassment noya khan shemna kha tel bokani hemi chungchanga hian thil pakhat ka soitel du chu kan mizo milar pakhat fanu hi aming chu ka soilo menga athalak kha ama ang khan video hin edita chuan khata khan ama sex video ang khan an the dar chiam ani chu chuan khami chungchanga khan case kha siamani chuan court a te po khan ti khan court in thu chwa te po siama cybercrime te pon ti khan an chui ta hala khata khan khatiang siam tu te le lo the asiam tu le the dar tu khan shem nei ang renga chuan khata khan an han man khoma court an ron shwaya jail a ten da tha chuan khatiang anga lo the dar tu te le lo siam tu te kha zirlai no pangte te ten lania chuan court po la mungai lo ang chi te tin jail po la mungai lo ang chi te chuan man chuan an hlau then ten trapa mo chuan an hlau khop me a poilu tuka bikin zirlai sarkar na thola tum tan te mo chuan sarkar na thok lai mek te mo khang tan khan a poilu tuka sarkar na an tho te
sarkar nan tho tur te po kha ngong vek ani chu wang chuan tia ngai film khurila alo forward tu ni ring wat po hi apoi tu ka shem na sang sia chu tia ngawang chuan hetlam panga hian awareness kan nei thatha ngai abikin zirlai no pangte te khan ni hlom sia chu me khi support chu ti khana kal zela anti mol phawate an leak out angan siam te chung te khan ngai dam khan nei dam man vadil na satalu tu kani chuan rei fe nuwa khan ai ngai dam thei ta hlawa anti mol phaw chung te khan mi fel pa ngai tak an ni wang khan chung te chu ne tuna chuan case chu top to a ma se khatia ang khan local tangin lo convict tai la court a khan an future chu effect severe wang ani chu ti chuanin hei defamation case tia kan soi ta me tu na po defamation case kan ti hian engi a huam chin ti te tin engtin nge case wa file dan te kha mi puinol puizang kan shi mei don lawa kha tiang kha me she ta che defamation han ti hian mi va in ti ming chiat na ti hian a huam zau beranga mi reputation va ti chiat ta kha ani lo pon an reputation kha vat ti chit thei tur ang din mun anga om te po kha khang te po kha huam veka chu case hi FIR thelu ve chi ni lo ta a chan chu magistrate in a case kha case kal pui tla kan ninga ni lo te lo in ve kha nga ya chu wang chuan court a direct ka lu ngai chi thilania na china ka soi to ang khan article 19 constitution a khan freedom of speech and expression kan soya kha mi kha restriction kha om ve ni chu ta chu mi pui hi kan film khuri angai lutuka dan hian midang ril run na ngoi ava siam te depression nei pha khopa post ve in siam khum te chen khat an future che khopa tia post ve in siam nan te hi dan hian lo phal lo reng me ya chu 356 bns as definition kha defamation chung chang arun siam ma chuan a huam lo chin te po tlem ron soi ni ma se a huam lo chin a lut thlatur khan har lutuk en tirna kan soi nga defamation thil post lo om ta ni group pakhata hian mi pakhathem post ron siama a post ron siama nga chuan ti hian lo ni ta se henu hian sum investment lem akal pui thina ke nge po hi min bum to a court point voi ni a convict to a tuna hian aron chuak me ka jail atangin tunai mi poisa ti khan a khon kwala pung om turin te tuna hina tile me ka lo ti ta se mo khatia nga khan an ma ni nge po kha bum to ta chuan khanu khu ava post ming chete me umei ma se abum na akha mi pui ne na khan ra thawa chwa ta ni kha khami pui khan ava bum le tur te khan henu hi court pon voi thum a shem to voi ni a shem to chu wang chuan poisa ka invest ngam lo ti pha te khan lo om ta ni khatiang ang te kha chu defamation kha huam te lo tura ngai te la mo entirnan khatiang ang bok thil pakhatha om le ta se thudik takani ta ni tu ni mi kha chuan thudik tho khami pakhat khan a post ve le ta ni chuan me che thlak pakhat kha post ta henu hi apasal masa in wire a pu a apasal masa pon amato a tuna henu thloi ni me kani ti kha posta ni chuan khata kan han chui chianga khanu kha apasal masa khan wa zo khan awi re hi chu ka ring re kalom ka ring hlel lo malo tia a post kha thudik ani ta I ma min te o ka ma te a post kha thudik bok tuna henu thloi mi ni an te o nu thloi an ai ti le ta thudik ve ka posta ni tuna khan ma se thudik vek po post ma se angai thatu te tan khan ra tha chwaim a chwa me lo ta ni khatiang kha defamation ni thau thudik post po khani ma se ati ming che thau ta chu khotlang mi pui ta na thil tha ani le ni lo kha apoi mo ta ni chu entiran zo na zo ang chi te kha chu I ril ruang taka zo na zot pa ngai ang chi anga te khan mi chanchin ava soi pal zewani po khan defamation khan ni lo turanga ngai ani bokta ma se khang lo chi zong khu defamation ngai de ovek hi ni ta chu defamation chin lo anga khan defamation di theina chance kha asang jok zel ti khan rilu siam thiamila athang ani chu
beng war thak le me ti chuanin hei YouTube mizo te pon YouTube kan khoina sata YouTuber te po kan tam ma kan beng war khlom khop to me ta chuanin YouTube lama hianin I police case kallai lokom ve chin te le thu dikhai chuak tura man lo lak ve hi I enge dana YouTube lama police investigation kallai ti hi film khur ri ngai khop me ya nia tuna chuan YouTubers ti me la thatak tak te kan ne ya an thu choi ngai thak te po nuama ma se police investigation kallai te court proceeding kallai te het mi chungchang chan film khuranga ya I thil dang anga han palve bor chi kha ni lawa chan chu film khur takin police investigation an ti a FSL te nen mo khatiang te kha thil kha scientific examination te nen khan engkim khan ti ve ka wang khan heta kan ngei dan lo soi bor te mo khatia ngam mi pui ril ru su khlek ti koi thei chi thila thil han ti kha film khuranga ya case nei thei ani tin no pangkum tling lo chungchang te khan soite ni thina then khata chuan I Juvenile Justice Act kan nei ta Section 74 hian hetia no pang kum tling lo le child victim kan tia no pang atwar tu mo chuan witness te khang te chuan child in conflict with law kan ti ta no pang dan lo bo chia mo chuan child in need of care and protection kan tia no pang nge ni an nu lem pa te nan enkol le thei lawa khatianga I sarkar te nan enkol ang chi te khang ang chi kha an ni na engkim an thalak te mo khang shim kha pholan khap dan kal tlatania tin khami an thalak mai po khan lo an school lu na nen lam khan khang zong ti ran kha dan kal tlatania chen khat YouTube panga te po khatia ang lo ti khan lo omani chuan channel chen khatin lo ti ni chan dan kal tlatania chu khang khan lo ti khatiang no pang identity an lo pholang ani chuan tharuk le cheng noi ni thleng tan theina nia chu film khurangai tin khami chungchanga hian film khurangai bok chu tian meichia crime lo thleng ta ni pong swal na te lo thleng ta khatianga khan meichia a victim a pong swal tok tu mo khatiang te kha an ni na le khatiang zong pholan kha dan kal tlatania chu section 72 BNS noya khan khatiang lo pholang emo an ni na emo mel te ma lo pholang te khatiang kha kan lo omani chong kum ni le poisa choi thei nia tin police investigation lai athil lo ma lo lak lutuk hi a thalawani chu khatia nga thil YouTube kan lo post ve se ka wang khan mi pui ril ru kan shwai koi theya chuan mi pui te po kan ti nge ni kan ti chi ai theya khatiang te wang khan khatiang police investigation kal lai te a khatiang zo ma lo la mi pui tan hong thalawa nei ni chuan 353 BNS noya kum thum le poi se choi tir thei nia chung ten hi wang chuan court proceeding kal lai te tin police investigation kal lai te a hi chuan a thei ram chuan thu nei tu te kuta hian da thiamila chu YouTube lampanga upload thin te po hian khalai kha film khur phana lo mang se a thang ni e kha tlangwa PC la chuanga chunga korang chho ni he tikhan tlangwa PC la chung he na tangin thu tha tak mai kan han ngai tha ti chuanin he top lampang kan nei do nanga enge he tuna social media cybercrime le defamation chungchanga kalon kom che ni tiang a hian mizo te mi pui te sha du hianin enge nangma veizong soi du te ineyem veizong han tia nia hetiang themi chungchanga hian dan mumal takom ti hi mi puiten sia se ka du dan hi in shemna tur ngot ani lawa van tlang mi puiten dun nuam zo kan nei the na dan siamani ti hi mi puiten chetlangila chu sia se ka du ni ani that's khatijong khatlangwa PCL chunga advocate aizo district ne in kum ni hun kan nei theite chu ni clear to mi puite in lo hlok pui nge kan be se ni Runmoi TV hi Android app
iOS device le TV ate app om veka Android app hi Play Store ate App Store ate download tu rom boke in zawain hun man nuam vek ule